الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج كي أول من سلسلة قطوة مهار مديماي فاوا كارثة كلين كوفيد نوارا كلين كلين دا برنامج مي برنامج كتيريجا أول من بالني مي وقت وربودا مناسب موضوع تاعك أول من قلبت رئيسنا مخاطب قواه كذا كالبيتو مي برنامج ميدو واحد كام جيفاوا موضوع كيس مهم موضوع أي كفا فتكون درهلو ميكما كي مي حقيقة مي فدا دوسور الجاوس أدي إهين دوسور الجاوس أول من هما سويس كدير إكما برو مير كاتير بربودا سمالو برواتير وانجي كم دين أول من مي برنامج بس هما علمرين ترين تيم بيفلك يبا باري ودانوا أول مي داني بولوغا هما راجي علمرين مي برنامج مي باري وداعين دوا معلومات إحسا كروا خيال فرد كتكا شكر دنو ميدو أول مناكي ودان تبوي شيخ مامون دكتور إياز أدي شيخ حسين عبد السعيد إن بفرنا سربودا مرحبا جت دوا إبار لهما معلومات هذه أول من مي برنامج كوري دايرو مي سؤال كمسر في دانا هما مي أقول لكم إن بيما مي إدوه كي واحد كام موضوع كأقول لكم نوات مي كوفيد نواريا أقول لكم سؤال في الجنما هاتينو الدين هاترين عشرين إيكي مي نمبر SMS كليما أول من وقت النواركم إنفرنوا سؤال جواب يمكن دان هذا لكن نقطة كفا فتحكي أول من أبد السلام بيجين تبين هنا كم دين أول من نكي إنسان وفي فمي واني كوكور مجه محلك كوكور وين أول من كوشن نكور وين إنسان كوارم مدوان إنما كوشك كوريجنا ما أواه يكمل توبة يكمل رجوع أبي الله سبحانه وتعالى مكان أو يدويجين بعوتكي هذا أول من فرتم سؤال شيخ معمونا كلنا مي أقول من ديوه بهوج مكياني كوفا في حقيقة دين هم ديوه بهوج بينو كرا مصطلحين إيشامه كوفا في دين أقول هيتون كودي فافيا تنقل بوليت فافيا إيه ديبا كلها فكني كوفا في مكين يتو لا يفهر كوشكي بني ما أقول من نميه وني أول ما كون كربي كودي كنت تكي أروي بهوج اللامم كهلا بس تاسوري देखो को मी फाफया एम बोडती बाय बस्तन होरे कबायर खाल बस्तन होरे एम मी ममी कुदी फाफया बोडती फाफया तफातु कमसर का विदार दे मारतो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अदे मी इंसाना के असल बला इरुगा इंसाना की इंसाना के तबीयत उगा कुकुरे वेनत हंदान ने तमा कुकुर मामी कंतते इंसाना के तबीयत उगा हुन्न कमे එහෙන්නමස් ඒගේ මානෙන්නුන් ඒකී එෆද තම ඒනගේ තබියතුග ලබ්වාෆරි කමක වීමේ කියාප එකමිගෙ තෙරේ දෙමිහුරුන් ඒ එබ්බසාලෙක කොග්ගෙන් වාන කමෙන්නුන් එහෙම මි කුෂෙග්ගෙ තෙරේග මි අරුන්ෙන් උලෙන්වි ගොයිත්ත මිසාලක මි මුස්ලිම ගොතුග වෙහුන්න මීහා උලෙන්වි ගොෙන් එබෙන් ඉස්ලාම් දිනුග බයන් කුරවාෆේ කීරිත කුර්ආනුන්නා අදි ලොබත් නබිය සල්ලම් සුන්නතුන් එබෙන් අරුන්ෙන් බයන් කුරවාෆ අරුන්ෙන් උලෙන් වා ගොයි हमें गोता मी एहें मी मुज्तमा तकुगा वेस हमें एमीहुं उलेंवा नोत एहें कबूल कुरन थवगास एमीहुं उलेंवा गे वेस एमीहुं नंग बहुरी एमीहुं के फट तकुगा यादीफा हमें एहें में मी कुशेगे तेरे दायरुगा मी वार गिन फहर और में हम विस्नादन जे कमे मी मिसाल का मी कौमेग हेडिफोन न गानोन तका गवाज तकुगा वाहका हमें एफद कमकं अरागतु मकी वेस एक जात बलारुगा म कुशेग तकुगा वेगेंदान हेम कुशकव्वनी हमें कनि कोम्हें कीरित कुर्आनुं अदि कीरित रसूलुल्लाह सुन्नतुगा सीधा गोतुगा आस्पन्न कंतत एकन्यन्नु एगे तुरुं दुनियावी गोतुं अरोमें मी अहमद इरुलु मट्टका हेदि फहुन्न गवायतका उसूतका हमतका मी अंततका खिलाफ मकीवसे कुशक गोतुगा बेले विधान कंदेमा कुशुगे गोतुगा बेले विधान कंततक गवाह कदें දෙම්මෙ මී තෙෆාමිති ෆාකුරෙවි මී කුෂා ෆාෆය දෙතික තෆාතුන්නකේ මෙහර කුෂෙක් පුරා කොම්මෙ हालतකී ඒක ذات බලාරු ගේනේ අසාබ් හුෂෙහෙල කම කන්නු හිඟාදාන ෆහර එන්නම ෆාෆේක වෙගෙන්ද हालතුක වෙද්දියා ඒක
mi enen ege sabon azabun no libene gote nuwane ten enen hamekani onnane gote ki kushun salam no te fafen salame vumattaka en alanche fiyawaltan elo eme fiyawalta naala kamuga waninama ena egotuga nimigen daane nimigen dia da kamuga waninama ene Allah subhanahu wa ta'ala ene ekamuga azabu devwan Dr. Yas agon dewan suwal kodoko tafatu gotaka halalam beenowani dewana suwalaka agon mi gennani bodeti fafataka kudi fafataka muri tafat ennames agon hitan arani komessorigge feshumi genessakannege mi suwal agon men amunna hame genestene miyadu agon menna agon minga rajyega ves deba hinga mihum miru ngeta dadi faham ves agon adoin mi mara marig de videsiyaku ekakane kahogaya wali hiriwa den hame hemme mi mikahal dandiwalto hoga ege beenun hifagen ehmi hunna hamala dinuma goala bepes miyaduge duniyege mujtamaga misalaka awon adohin mi har mi ISIS jamaat ngeta mi dandiwaluge beenun hifagen hamalata dema hingashe mi gota goalikam ehmima boda agonuge mi suwaluga ballaba devwa mi bodti faafata ngeta bodti faafata ki kobakama e faafatakun agun men rakkatirwan jihe mimbar iha warakatto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ಅದೇ ಮಫ್ರತ ಮಾಡಗೊಂಡು ಫಾಫ ಬೊರತಿ ಫಾಫತಕ ಕುದಿ ಫಾಫತಕ ದಿಯಮುಗ ಕುರಿಂ mi arabi bahuga faafa mikiyani al ismu nuwata azzambu ngeto ega mi bahuga ilmeri midalwani al ismu nuwata azzambu ege mane ki miha fahata jassarume miha hiyokantettaka hame waslumuga badaluga ena fahata miha gengosteni mane ki hiyokantettakkogen ena Allahuga maga mi kuttambe adi ena duniyega wiyes adi akhiratuga wiyes a usminta nuwata kuriyan enaga hayatuga kuriya diuman ele hurahaka ekkala faafata begen midani ehbegen Allah subhanahu wa ta'ala kiyet Qur'an ga sahih qurabafe wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhatu al-izzatu bil ithmi enage gatuga Allah taqwa riwashe bonavijje kama baninama enage jaha mansibattaka taqwa verun ena hurasale en maneki enage kuffa fatakurum ena hiwani tibanna taqwa ver wejje kam manina man wata salih alaikum ga wejje kam manina ma tibanna ga izzatan ege sabun burutakan ba are ehem bima tibanna hiyomaga diyon tibanna yang hurahike ehem ege sabun enage faafa to sabun nota enage boda kam ga sabun ena fahata mejassala komme kas bodati faafata hoterega hore bodati faafata ka kudi faafata den e bodati faafata ki kobakan adi kudi faafata ki kobakan kanda elumuga ilmeringe wesi bohri tafatu rawiyata baybe from vidalwani e faafe ki ei bodu faafe kamuga ki qur'anuga nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga asfawa faafe kama baninama e faafe beleweni bodu faafe kashe ehem faafata beleweni kudi faafata kashe misalaka kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bafawe ijtanibu sab'al mubiqat fana qur'ani bodeti hay nubakan tatakun tibamihu durheri washa ehbeti ko manina hadis ge bayan ko bafawa allah shirku kurma sihru haduma hagga kanu la miha kumaruma riba kema muhsan angene ge boluga zine ge tumataluma hangurama ge madanum filandiuma mikkantatan ei bodeti faafata hoga terega himene kantata enun kantattan ilmari midalwani ei kudi faafatake bain ilmari midalwe e faafe kurmun emiha kan narakage vendeni wi azab libene kaman Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'anu ga wahi korba fa komme faafe ki ei bodati faafatake enun faafatan ei kudi faafatake misaraka Allah Qur'anu ga wahi korbani wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan gastuga mu'mina ku marafi miha فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اميه جزايك جهنم
jahannama qastuga mihaku mu'minaku maraf mihage jazaaki adi ege iturun Allahuga kofaya laanin emihakan hotte ehbima enum faafatan ei kudi faafatan ekala egotan Allahu ekame bayan korba fa nuwata emihakan laanin lebba fa kan nuwata emihage jazaaki narakakan Allahuga kofa emihage machan hurikan angawa fa kam walina ei boreti faafatake anabbe almari midalwani ekushe kurumun duniya matiga ekushakan hadde anna kantata misaraka zine kurun qazfu kurun nuwata wakkan kurun mikala kantatan ei bodeti faafatake enun kantatan ei kudi faafatake den kurim demaga sheikh mamun sifaf kurun fada insana ka viti we komme mihaka bes kushek kurvidan ehnamas e kushek kurun kam gavidus e hunna mit faaha kurvi fada kurve kudi kuttaka adi bodeti faafataka insana viti adaga kuda faafakan aragatun eyama kobimiha kurvidanakama ehnamas bodeti faafataka mi araganawani hagigatuga e kuffafa kurumuga emihaga nafsu debifa nuwata emiha ekamakan ashagamfa hunna tive ifada kantataka ginafa haran araganawani awun ane demiha kuri suwaluge bole musenna ellanan ei miyadahama bayak mihunge hashtag jinayi gotun araagannange ba hivvar dekama social media ge ba fetre misalaka midani walugo beenan hifagen misalaka hamalaya dinun kahakame ekala kankamuge no baakamugo machako misalaka sempallawade fanuto ಅದೇ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳಗುಣಮೆ ಹಮ ದುನಿಯಾವಿ ಹಯಾತುಗ ದೋಸ್ತ ಹೇದ ಕುರುಮುಂದ ಹಿಂದು ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಹಿ ಕುರವಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕಮ ಕುಂದುರು ಹೆಲಿವೆ ಹುರೇತೋ ಬಲಂವಾನ್ ಶಕ್ಕೆನ್ನ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಬುರ ಎರುಮಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಫುರಾಣಿಯ ಗಸ್ತುಗ ದೆವೆ ಅಣಿಯಾತಕ ಅದಿ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಲ ಎರುಮಾ ಮಿಫದ ಹುರಿ ಹಾಕಮ ಕೀವೆಸೈ ಬೊಡೆತಿ ಫಾಫತೋ ವಿತರೆಗ ಹಿಮೆನಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೆಕಂಕಮ ಅಳಗುಣಮೆನ್ ದುರು ಹೆಲಿವೆ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾಂಚೆ ದಿಮಾಯ ಫೌಂಡ್ ಹಾಲತೆ ನೋತ ದಂಡಿವಳಿಗೆ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಫಾದಾ ನಗಾಗಿನ್ ಎಹೆಮ್ಮಿಹಕ ಗೆಲ್ಲೊನ್ ದೇಕಮುಗ ವಣಿನಮ ಮೀಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ಏಗೆ ಇಸ್ಮ ನೋತ ಫಾಫ ಇತರಗೆ ಬೊಡುವೆಗೆಂದೆ ei aammu haalategga mihe hemmihege kiben annana nurakkalakun alugunmen durheli womattaka libifawa faseheka netiwa dandiwalegge vejjiya ege maaneki ekamen radduwa mihe libe gellum boduwane emme maneka libe gellum nota ekamen durheli womattaka ene fursat kudwegen dawaraka ege faafa boduwa mondane ehme ekamattaka alugunmen hama komme faafa ekon durheli rakkaterive tibumaki ei war muhimukame كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى مي كودي فافة كادي بودي فافة إنبس ألقون من دروهل بتبما ورقينين إرشاد وافة إن آية مجرم قيامة دوه بنان كمغنغوا وهي قرباني يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا مفدين إنسان يدوه قيامة دوه ببنه تمنى هوري هتامه بودك معه mi fotuga ene fadli be duhoga ene mi burani mi fotuga timanna kuffawa kudikantattavves ade bodetikantattavves himenifa ebaveye vega evves kamen nuhimanuwa du kolla fen nuweve efeden e insana ebunani ehme mabadu algon men kudifafatakun adi bodetifafatakun ves durhelve rakkatere tibenje den mitanuga dekewanu bay wahakataka bala hindo algon men kudifafataka bodetifafatau huri tafatakum sorkan nazaru hingalairo kudi faafe ki egen libe azab kudefa bodeti faafen ege libe azab itrwegen da kame ege effara ka balala usaz yaz ifaha kurbe fadaim bodeti faafe ki ei waiduge basfole nuwata ikamun hadde dunyawi hayatuge kandalu wafawa nuwata akhiratuge waki hassa azab libena kama kirit qur'an gunota rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuge bayan wegen anna kanka ehmema bodu faafe kurmaki ege natija gotuga warabbodu gelluma algun men baddal wegen hinga dana kame kudi faafataka bodeti faafatakun ein algun men minju mattaka amal korinje gota badar tawba umaki algun men korinje kame kudi faafe ya bodu faafa hori faraga ki bodeti faafa ga algun menna e faafe kun rakkateri wumattaka anota kurema fahu ege azabun algun men duhil mattaka tawba umaki giyan fahar hama lazim kamakam gel meram bidalwane eya hilafa insana neengi kurave ku difafatavs nuwata ene kureifa wa ku difafatavs Allah subhanahu wa ta'ala bode difafataka vore tawba ka nula e gabul kurabun gabe botikembe ehme ku difafe ki e tawba umu ego tabalahin
ඒගෙන් ලිබේ අසාබුන් අලගොන මේ රක්කාතිරුමුන් ගොත බලාර් බොඩතිෆා ෆෙවර ලුයිකන් ලිබිගෙන් වාකමයි හැම ගොත මේ කුදිෆාෆයා බොඩතිෆාෆාගේ ෆරග අලගොන මෙන් බලා ලායරු කුදිෆාෆතකි ඒ අලගොන මෙන් බොඩතිෆාෆත kurumu duruheliwumuge natijaya gotum Allah subhanahu wa ta'ala ekankan nahi ekankan ek kudi faaftoga azab algonu menna eba fussawa debba eya hilafa bodeti faafekun algonu men rakkatiru mattaka tawbawun eba lazim begende ehma kirit qur'an go Allah subhanahu wa ta'ala bayen ayattawga algonu menna ki ei bodeti faafekun rakkatiru vitibe bayka waanama Allah subhanahu wa ta'ala algonu menna kureve bod kudi faafata fussawa debwana kama eba angawa adi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas poleggaves namadun namada e hukurun anen hukura en umraen anen umraya edroden anerode edemeduga alugon men kud bodeti faafata kurumun durheli wejjukam godinama kudi faafata fussawa devwana kam goes angawa ehme ma kudi faafata ka bodeti faafata uga faraken ebahori ehenna me alugon men kur hama komme miha kues faafata kun durheli we hunnanje me devattaruge faafata kum wes ilmerim vidalwani kudi faafe kurum mati alugon men demi hurumaki ei bodu faafeka gastuge ekan kurummati demihunna kamuga waninama ei bodu faafeke darajeka dakamake hame egota bodu faafa kurumaki adi kuda faafe kurummati gastuge demihurumaki muru etterikan gelligen dakame e insanaga hame egota adul verikamuge sifaves gelligen dakame ekamuge natijaya ki ei bayfahara duniyawi hayatuga bay makamta misalaka gazi kanwata imam kan libumuga hunna bay sharute e uniwegen dani adulveri nom miheka vejjiya adi muru etterikan gelli mihunge terega aburunen miheka wegen gosfawnika kamuga waninama ehma faafatakun algon men duruhelwe rakkatir wehorumaki wara muhimmanka barbala shukriya mi wargina wahatken bedekoni faafa kurma faaf veribuma meduga awon men tereng bay mihun ebatibe emihunge mihun bonarden ufidumuga ste faafa kurumuge sifataken huri mihike adi hame himme mihun nasle dinas mi malumat kellibunas ekamuka enaka duruwegatan migota faafa kurumungos kudi bodi faafa kurumungos den ena amilla nafsavestin timannayaka Allah subhanahu wa ta'ala afuwen nokorwane e hisaba gosfati be mihun ebatibe ehma me Sheikh Muhammad Nidal Fanto kitamme gina faafe kurunas kitamme bodi faafa fe kurunas awun menna maaf libdan Allah subhanahu wa ta'ala ade awun men mi Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat maayuswegen nuwane kamuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa ehma evs haleg mi awun menna mi hama kurige salon faaha kuri fadan ade Dr. Iyaz ade Hussein Abbas ade faaha kuri fadan insan mikureve faafata e faafatakun insana salame vumattaka oi fiyolata alanje fiyolata tawbaga maga rujumaki insanan ekkamen ei den e tawbaga magan insana ya diumuga fursata Allah subhanahu wa ta'ala mewani mi huluwala wafa hulangu faratun iru eruma hamaya ehma e demeduga hinga wagut kolo den anekkamaki arumenge tereng evs miheka emihegge maru as emiha badda kurane kon ero kamen ei engume wa kamennu ehma e maru as badda kurumuge puring alume me jeheni kuttakun salame wumattaka faafatakun salame wumattaka maseke kuram ehmwema mi Allah subhanahu wa ta'ala me angawani Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawwantakam inkar kofikam gawani nama ekusha Allah subhanahu wa ta'ala maaf nu devwane e Allah sharik kuru ehennames enun ehen huriha faafata Allah subhanahu wa ta'ala emihe ko ala ikhlas terikama eko Allah hadratuga ekaman edi dua kofikamuga waninama Allah subhanahu wa ta'ala e dua ijaba qurban wata e faaf uswa devwane kamuga den paharegama suwalu fedane mi Allah sharik kura mi hayat den hama netihe gote non hama enevves hama kurigas denne fadan hulangu faratun iroruma hamayen ebe wagutu maru as baddal kurumuge kuring enen ebe wagutu ehme mi efada kushakan ara ganefawa mihayves Allah subhanahu wa ta'ala e mihaya magu banden nukurawwa hame kani mas kamakam annani e gotuga en nimi gossikamuga waninama ei ene ama mi nufussawana faafe gotuga e gotuga narakantere gotuga labwana kamuga wahaka dem kuriga mi Dr. Iyaz ga wahaka faha kore mi bodati hay faafa ga wahaka emege terega sama mi bata ibe himeni gente me faafatas mi tere shamil wegen da gotuga
එහෙම වීම මේ ජුම්ලක දන්නවා කමුගා වනි නම මේ ෆාෆේ ගොතුගේ හිමනේ කමෙග්ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරතුගා එකම ඒ ෆාෆ ෆුස්සවා දෙවුමන් එදි දන්නවා කමුගා වනි නම ෂර්තකී හේදුවරිකම ඉඛලාස් තරිකන් ඔතුම් මානේකි හැමේකනි දුලුම් බුණලා බහෙග්ගේ ගොතුග නුවත බයක දක්කාලා මන්සරෙක් ගොතුග එගොත එකන් කුන් දෙක් මේ එගොත එකන් කොග්ගෙන්නෙන් ඒකුන්නේ ඒක මක්සදෙන් හාසිල් නුවන් එහෙන්නම වෙස් මේ තෙදුවරිකම ඉඛලාස් තරිකම තිමන්නායක් කුෂෙක් පුරවුණුකන් ඉහ්සාස් කුරවි ඒ තෞබාගේ ෂර්ත ෆුරිහම වෙගෙන් දා ගොතුග එන තෞබා වෙජ්ජකම ගාවනි නම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහුරිහා ෆාෆත ෆුස්සවා දෙවාන එහෙම වෙගෙන් මේ කුරිගස් දෙන්නේ ෆදයන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අර්ථකුන්න මේ අංගවනි ඒකලාංගේ මේ ෆා ෆුස්සවා දෙවා මේ රස්කලාංගේ කමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කේ ගාෆිර් දම් වකාබිල් තෞබ ශදීද් අල් ඉකාබ් එම ඉකාබ් නොත අසාබ දෙවුමුගා ගදෆද වෙගෙන් වේ අනෙක්ක ෆාෆත ෆුස්සවා දෙවුන් අෆූ කුරවුමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කේ ඕගාවන්ත රස්කලාංගේ එහෙම ඒ ඕගාවන්ත ෆරාතකුන් අරුල්මනේ ඕගාවන්තකන් දෙවවා ෆවාහින්දුගේ ඕගාවන්තකමුගේ බේනුන් අරුල්මෙන් එදෙවේ ගොතුගේ හිෆාකමුගා වනිනම හිෆාෆිකමුගා වනිනම අරුල්මෙන්න සලාමතුගේ අස්සේරිය දියුම මගු ෆහිවෙගෙන් දාන අවනදී සුවල් කොල්ලාන හම්ති සුවල් විතරේ වර ගින මීහුන් අරුල්මෙන්න සුවල් කොල්ලාන ඉනේ තවබවන් කොම්මෙන් දෙරකතුක නමාති කුරංජි හේන හියේ දැන් වකි දුආයක් කිංජි හේන හියේ මේ පුරුගතක විදාල දෙෆානුතු මීහ ආෆේකුන් තවබවන් ඒන අමල් කුරානි ඉනේ වර ගින මීහුන් සුවල් මින්ගේ තොම් ඉන්නේ දැන් තින් තවබවන්නේ කෙම්වරංජි හේන හියේ මේ වහිකම කුරංජි හේන හියේ මීගේ මිසමාණු මිකියා ගොත වන්න මිසාලක මේ බොඩ ප්‍රොසීජර් ඔන්න එච්චින් හියේ මිසාලක වුන් මෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හලෙච්ච ඩවුන්ලෝඩ් කොපේ ඇති ඇක්ටිවේට් කරන්නේ ඒ ගොරේ දත්ත කරන්නේ ඒ කන්දතක මෙන් කම කරන්නේ ඒකත ෆාෆේකුන් තවබවන් ඉනත හදන්නේ මේ අරුමෙන් නම් මේ ෆාෆත ෆුස්සවා දෙවුමයි අල්ලාහ් හදරතුක දුආ කුරුන් ඒ ප්‍රථම එක්කමෙන් ඒ දැන් මේ තවබාගේ වාහකයගේ තෙරෙගත දෙම්මේ මේ සස්ෆාමිත විදාලේ ෆදෙන් රාජ්‍ය ගම සමානස්වර මේ කියමුන් අන්න වාහකේ තවබා නමාදෙගේ වාහක දැන් හැම දෙරක් වෙන නමාදෙක් පුරන් චේන දැන් ඒක කියෙන් චේනි කොන් ඉතින් හිම වරගෙන හැම කුරවස් වාලිත විදාලේ ෆදෙන් හකීගතකි මේ තවබාගේ තෙරෙග මෙනි ෆුරතමකමක තිමාය කුෂේ පුරවුණු කමගේ ඉහසාස් කුරවුන් ඒ එක්කන්ත කුෂේ පුරවුණු කේ ඉහසාස් කුරවජ්ජ කමගා වණිනම ඒන හැම ගෑමස් නෆ්ස මලාමෙ දේන නෆ්සන් එකමුගේ මේ හිතාමත කුරිමති කුරවාන එහෙම ඒ ප්‍රථමකමක එහසාස් කුරවමයි කියන ජෙහෙනි එක් කුරුමුන් නත කුෂක වෙගෙන්දා ෆාෆේක වෙගෙන්දා කන්තත්තකුන් හුරියා කන්තකුන් දුරුහෙලි වංචේනි එහෙම එකමන් අසුම් කණ්ඩ අලාෆ දෙන් ඒ මීහෙක් හග්ගකන් අරාගන්නේ ෆොයිජ්ජ කමුගා වණිනම ඒ හග්ගු ඒ මීහෙකන් දිනු ඒ කුරන් ජේන කම මිහෙන් දෙන්නේ කමුගා වියස් මේ ෆාහිෂ් කමකන් අරාගෙන් ෆහුරි එහෙම වෙද්ද حالتෙක්ග වෙද්ද ඒ ෆද حالتෙක්ග ඒ වාහක අලුම් බලුම් නගාගෙන් ඒ වාහක දෙක්කුමෙන් නුන් එවස් حالකේක මානෙකි එහෙම එකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සිර්රු කුරවා ෆවාහින්දුග ඒ අල්ලාහ් හසරතුග ඒ මේ ෆුස්සවාද ඒ ෆාෆුස්සවාද දෙවමයි දුආ කුරුම් දෙන්ගොති මේ කුරවුණු කුෂ දෙරවේ එනගේ ලොලොන් කරුණ බේලොන් මානෙකි ඒ කරුණේ හිසාබක මීහක නුදාන ඒ මීහෙගේ හිතුගේ තෙරය ඒ හසස් නුවන්නහා හිඳපො මිසාලක මීහක බයි ෆරවුන් මෙන්න හැම මී උෆලුන් රොවේ حالතු ආදේ දෙරවගෙන් රොවේ حالත අදම දෙ حالතුක සම ලොලොන් කරුණ මියන්නනි එකම දෙ حالත බලා එරුග එන් حالතුගෙන් උෆල් උෆාවරිකමුගේ කරුණ මිසාලක mi arolmen nam mi fennani arolmenge mi dariyakum salaka dariyaka mati sharifat libigen mi inam hasil kureve manzar fennanima ewagotuga itamage karunato annani ufaverikamuge karuna ewagotuga annani ehenname sama mi dariyakan nota miheka deregoten nota mi ekweri akhen nota lobiwa miheko netive diumun emi ekama hitama hama gamas era lolun karuna annani era ves ehenname e halatu genna karuna eke hitamage karuna එහෙන්නම මිතනුග මේ තවබාගේ වාහකයාගේ තෙරේග මේ කරුණ බේලුම් නොත එකම දෙරවේ හිතාම කුරුමුගේ වාහකයාගේ තෙරේග මේනනි අල්ලාහ් හසරතුග මේ එදෙනි ඒ මේ හුරිහා කන්තත්තකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ඉල්මු ෆුලුගාවේ එම හුරිහා තකේ හුරිහා එත් ලිව් විෆයිබවේ දැන් කුරීග මේ ෂේහ් හුසන් අබ්දුල්ලා සයිස් ෆාහ කුරේ ෆදන් ඛියාමතුගේ දුවහුගා මහෂරුගේ මෑදාන ජමා කුරේ ෆතිය දෙමිහෙක اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ادوهكم افبالوين ام ادوهكم شيخ حسين صفاح كوري فدان انسان ادوهكم පුරාණ මීග නැතේ කුඩ කුඩ කම විස් පොඩු කම විස් නුලිය දූ කුරේ ෆෙන්නේතේ එහෙම එදුවහට්ටක බිරවති උම වෙජ්ජ කමුගා වණිනම එක්කල තවබාග වගුතුක එයන්න
ඉඛ්ලාස් දෙරිකන් අවම මග ෆහිවෙගෙන් දාන එහෙම එගොත එන මි දෙරව හිතාමකො මි එෆ් පහුග දෙන් හේව අමලත කුරුමති දෙමිහොරොන් හේව අමලත කුරුමති දෙමිහොරොන් එහෙම වීම දෙන් කොම්හෙන් ඒක කොම්හෙන් වකි නමාදෙක් කුරුමුගේ වාහකේ නොත වකි වගොතෙක්ගේ වාහකෙන් එහෙන්නේ සීදා ගොතුක කොම්හෙන්න කොන මුහිම්මෙන්නු එහෙන්නම වෙස් මෙහෙන් දෙන්නේ කමුගා වියස් mi aronmen ebe tabayan kurabba fa Allah subhanahu wa ta'ala kommeriyak wes mi reganduga timba kole de badi umun duniyaga uda tajalli wadiga na wahaka e fahuga Allah subhanahu wa ta'ala nidai wa wahaka enwima e ekamattaka aronmen e wagutuga beenon hama hipa kamuga wanamas e fursate kamuga wegen dan ade war tafsir turkallo ata awni tursuwaris raagtamat mi Allah subhanahu wa ta'ala insanu mufaddawa fani kukkure gota ingeda ehembegen ek kurebe gotan ufaddawa fa bayakabati we kushat tawbawum hagigatu warabbada baro alwa febbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba fa basrage baade kullu bani adam khata komme adam ge tariya kiwes kureben mihike wa khairul khata'in at-tawwabun ehnemes ek kukura mihunge teremes emme heyokam bodu miheki ek kurebe hinduga awha tawbawa miha algon men emme sadoham algon menge dekonuga de malaikatun tibbawa wahaka ei algon menge he amal talliwa malaikataka nuba amal tanwa algon men kurbe ufafa talliwa malaikataka de malaika bekolun tibbawa ehennamas algon men kushek kurubun kamaga binwas Allah subhanahu wa ta'ala e ufafa liwa malaika bekalan iba angawa iham madukollashe timang Allah ga ala tauba veto tauba vejjekam banina ekam fussawad ekam nudiu vashe ehbema Allah subhanahu wa ta'ala ogawanta ilahuga ismuflutoga terese muhimmene ghafurur rahim gina faafu fussawa ogawanta rahim wanta ilahe ehbema insanaka adi khushek kurevuma ekiga ek nuba amal taliwa malaikata was ekam hama baguta kun liwa hindu kolakan eba madakollava ena tauba veto tauba umuga fursat emihekan eba devva ehembegen ki mi qudsi hadith ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi korba fa e adam ge dariya tiba timang Allah dennevin he timang Allah ge hadratun ummid kurin he tiba timang Allah dan faafu fusawang adi dannawa fa kam banino timang Allah faafu fusawa de ban tiba ge kufafata law balagta dhunubaka aynana as-sama uduge virataka hame tiba ge kufafata maccan aragen diya kamaga venamas لو استغفرتني غفرت لك تبا تمن الله كحضرة فاه فسوون ادي دنوا فكما بنينما تمن الله تبا ين افافا فسوا دبانما اهم كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث كبسوي التائب من الذنب كمن لا ذنب له كفا فيكون توبا وميها اينا يكي اي كش نقرا ميها فده ورا اوغا تري ورا اوغا وانت اله الله سبحانه وتعالى أنا كأكيد قرآن وجنجة وارن أفاور كم خبر دمجة شيخ مامون سكبن إشارة قربان الله سبحانه وتعالى وحي قرباني قل يا عبادي قال يكفان ودال واشي تمن الله قالوا تكون الذين أسرفوا على أنفسهم كفا فكورم جميعهم عمل نفسا إسراف هذا كوشنو إما كوشة دكوشة بسنو كورم إسراف معنى كي وارك جنان كفا فتكورين فاتي جميعهم الله وحي قرباني لا تقنطوا من رحمة الله tiabamunan ekufa fa kurai fa huri tibe kinu kurashe Allah tiabamunan maaf no kurabarakama tiabamyun Allah rahmatun mayus nuwashe inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a man Allah kuriha fa fatake fusawade ehma Allah subhanahu wa ta'ala huriha fa fatake fusawade ba ame kare algon minna benum bani Allah ga hadrata tauba bun kufa fusawade bun adi dua kuro ehmegen algon men balala ma hingawa algon men mi ummatu ga nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale fa na ki ekale fa no ga iswadiya fa fataka adi kuriyang kureben huri huriha fa fatake Allah subhanahu wa ta'ala fusawade ba maaf de ba fa befla ehen kama binamas kommi duha ko haddi fahara burin gina faharu ekare fan Allah ka hadrata kufa fusabun adi duha ko ba ehma algon ben adi ma awla kam bodu gina Allah ka hadrata fa fusabun adi duha ko algon men na heduna habiru kian das ko deba fa rasul sallallahu alaihi wasallam irshad deba fa wa dhikru to tere se behimene sate ka faharu astaghfirullah kiya anaka mi gina faafu samun adi istighfar kurban kin wata faafu samun adi Allah ka hadratu dua kurban ki
algol men na rizqu tanawas ko devana kama adi musibat kun salama ko devana kama allah ga rahmin emihe kal dibigendana kama mihuri ha ufawari kama khabarta algol men na bani devva fa ehmima algol men besare ga algol men na kushek kurabuni tive algol men na faafe kan aragana buniti nota aragana mun dative ekam maayus wegen den timanna ki mi abajweri ke timanna ka salamat no wena timanna ki waran no ba mi ke timanna ka duha ko sragalu mi ke no wena ehen kita maayus wenne ama allah subhanahu wa taala ga maga rujuave egotu ka fatira sabit kurun algon men ga macca wajibe gumani algon men abadu sandanu ga bahatan je algon men magfurat muttaka shaytana abadu masake kurbun danakan ehen allah subhanahu wa taala ekan denawdi kam wakan ege macca gadawe gatu ban algon men kura masakkatabe algon men allah ujura devanakan ekan danagen algon men gina tu fafatakun tawba wa masake kuranjen adi bara muhimmu point en engeto hadise gannani mihako nodiha nuwa mihum marani hakikatuga mihako kushakanula maral mi war bodu kushe enanto allah wahi korobani wa man yaqtul mu'mina mutaammidan fajaza'uhu jahannam gastuga mu'minako marala miha enaka jazaa ki narake mihako nodiha nuwa mihum marali ingato marala fa bimugati bi mihum gatuga mina mi suwal korani timanna ya buranti balasha wara rangalu miha ilmuri kare timanna gengos de balasha bune me era gato ko bune fe me mi hekar de balasha diama mi hekar mi heku diama bune fe era bune fe timanna mihiri no dia no mi hu marala fe timanna e tauba wena bes goten ibeng yi mi heku danna mi ne nete tiba tauba wena gote bune me era ruli ge mi haves marala e me sate ko mi hon hamavi anekka sena mi hun gari have timanna ilmeri kare gengos de balasha den anakkas ehen ilmeri karen ana gengos diri ena gato ka bonafi timanna mi ai sate ka mi humara lafe timanna e tawba wena goten ben hiye bone me ilmeri vidal wej aike e bote gote miveni bime gonna tibene allahan alokon kura mi hun emihun ge gata tiba dashe gos etanuga allahan alokon kurumatiga tiba demihun nashe erun allah tiba ge tawba qabul kurban mibimuga tiba nuhun nashe mi kuffafa kura mihun tibe tanake mitanuga horejjikama balinama tiba bes kuffafen aragana vidana ehbima rangalu salih mihun allahan alokon kura mihun tibi bimaka tiba dashe kommekas ena datur fashani ekkada salih mihun tibi bima diuma ehennamas emihun na hame wasalu mugo kurin enage maru as ene baddal ko ehinduga malaika bekalun azabuga malaikatunna rahmatuga malaikatunna devattuga malaika bekalun madaganu kome bekalus benumane ena genda rahmatuga malaikatus benumane ena genda azabuga malaikatus benumane ena genda komme kas rahmatuga malaikatum bidalwani ena heri tauba wefe azabuga malaikatum bidalwani ena heri sateka mihum marala fe e kuffaf kurmatiga demihuri miheke rahmatuga malaikatu midal bari nunake ena tauba abu mattaka tauba wan beenumgen allahan alkon kura mihunge bima datur kur matiga ena marui komme kas bi demala rahmatuga malaikatu na azabuga malaikatu na demeduga mi khiyal tafatu ofendoni ma allah subhanahu wa taala ehem malaika bekalaku insana ga sifaga e deba mihunge meduga malaika bekaluga meduga hukum kurabu mattaka fono bani ponuba fe e malaika bekala ko insana ga sifaga wadaga ne malaika ta mi bidalwani mi min alashe onkolakato kari ekkala ena kuffafu kuri kolatto kari nuwata rangalo mi hunna hame diuma hametto boda kari beliruga ena boda datur ko famate anai kuffafu kuri bima boda anet dimadan ena datur ko fa mimbaru gina ehembegen danna fe ehembe jamine moti tawba fe den rahmatuga malaikatun enegende danna mule wahaki tauba yaki hama bumun allah subhanahu wa taala ekan qabul qurbana kamake algon menga macca wajib gamani hama algon menna kushek kurevijjakan qabul ko bm wahakan allah subhanahu wa taala gamaga rujuwagum den swara un husenna kollan mihatan mi dekon wahakan algon menna engijje fa yaki ko ba kama ektiren bol fa yaki ko ba kama tauba yaki ko ba kama tauba vene kama tauba no vene fa fe nekkama allah subhanahu wa taala oga wanta wakama mikankan warbuda ham mihuriha malumat vis awul mentering hama gina bayakan enge ngeta fa fe ki ko ba kama senge ehim vies hama awul menna mi fennani tawis ka dir tirega fa fe ngara ganna mi yongara kudi kanta kin ngeta
misalaka mikaha daniwaligaha bayatmiho nokumedanahama samarujika fugala waqtum koro eti misalaka mi covid-19 sababu mulin talde bandu magtamati mihumis madwan biharata visna bay biharata bandu awunu swalaki mi paafa kurumuga sababun libe gellun tahagi kubato gellun take libe ka mihun kabul nukurni to misalaka duniyawi gotunde ukhrawi gotun libe gellun take warbudan awunu dakna mi dekolak koduko balwa defanto faafaga sababun awunu libe nafsani adi abura izzata adi ham ehimme ukhrawi gotun libe gellu mi gellunta mi enage ilafatalla kirala plus minus kota bala bodko karne jihim bani datta ehmima agun hitan garani fahariga vedana karne agun tine bay mihunna emihunga amilla nafs hisab nukareveni kama pureveni mi konkon kala kantata ketto ya baur afe mihar purevito mige natija ki kobat egotan ale wa hadakkal adati suwaluga tidenne bay kankan algun menge terega faafa kurun ginawani kiwegento e mawlo veskom solaka warakali aluwalagen suwalti kurvi algun menge tereng hama waragina bebe fulonna by far faafataka aragatun e dimawa kame ustaz ya ustaz faha kurvi fadein hama insanun ki Allah subhanahu wa ta'ala faafen aragan ve fadein hama ufaddawa fawa bay ehna salgun menna amroygen mani we have faafatakun durheli vetibu ma di faafe karagan ve hindu Allah subhanahu wa ta'ala engevi gota algun menge amalta behettom insana ge nikamati kamun enage hawa nafsu faafataka edi gowati ve faafataka di malodde anabba far shaytana algun menna kankan reeti koddina mo natija gotun algun menna algun men terem baybe fuluna faaftaka dimala ebadeve ehma komme kas faafen aragatu mattaka meduveriwa sababu iman kam balikashum pada sawta kitam haasgina ehna mes algun men hama himmaccha genes gannam vi algun men faafen aragatima algun men libe gelluma ki ko bato e gelluma med algun men visna e gellum hituga bimwala negunu waraka irad kurviya algun men faaftaka durheleven migatum balar algun men faafa kuruma ki eyege natija ge gotun e faafa kura alaka ege gellum horikame adi hama fedein aama faafa kurun ginawe mujtama kavs ege gelluma baddal wegen daanakame ehme ekamattaka algun men faafatakun eba durhelwanje migotun komme fardaka nota faafa kura waki fardunna libe gelluntaka balairu faafa kurewunima ege natija ge gotun timage hituge alikan eba gelligende ehma imam shafi ge waram mashhur lembate onnane imam shafi hituge hitadas kurumuge bar dakkamattaka ustaza shakwa dannawani ehendu ustaz me vidalwani imam shafi faafa kurumun durheli washe Allah subhanahu wa ta'ala ilmuge alikan nudevwane faafa kurumuga hunna mihaka ehme matimage hi alikan ais ilmu libifawa mihaka wumattaka faafatakun durhelumaki ei waram muhimmakame faaf kura minwarka timage hituge visnun koshive hame gota hidudas kurumuge bar derave adi heukan kama tawfigu libumu tiba manawa mihaka ves faharuge wegen hinga dane faaf kurun gina vejjiya ehma fardakal libe devana gelluma bala hindo timaya heukan kama tawfigu nolibun ei bay faharu bay faafataka hore hinga wegen hinga dane kame ehma ibn abbas ke kiben anna bas folge ibn abbas vidalu wani hamakashwarum ves heukan kurumuge sabu mihage moona ujala kan adaye adi enage hita Allah subhanahu wa ta'ala enage hita tanawaskan Allah subhanahu wa ta'ala devva hituga noorellawwe adi ena faafa kurun ginavijjakamuga waninama Allah subhanahu wa ta'ala enage moonuga andirikan lavwe adi enage hituga wa noor nota alikan Allah subhanahu wa ta'ala gendave adi hame gota ibn abbas sama ebas puluga vidalu wani faafa kurun ginavijjanama rizqu ene Allah subhanahu wa ta'ala dati kurabbai adi faafataka durheli wakamuga waninama rizqu tanawas koddebe efo ibn abbas kewa vidalu wani mi aye wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur Allah subhanahu wa ta'ala emihaka alikame devva fa nuwanama emihaka den alikame libigenne nuwebe ehme bahuge maane ki hita enage hital libe ilmuge tanawaskama adikankama tawfiqu libuma mi huriha kama vesannani Allah subhanahu wa ta'ala inge vigota insana ge diriyunu bina korebime hama ehin hadis basfulga rasulullah sallallahu alaihi wasallam musnad ahmad ga imam ahmad riwa korwa fa basfulga hadith korwa fani inna labda la yahramu rizqu bi dhanbin yusibu hama kashwarum vis insana ena kura faafe ge sabun ene libe rizqu Allah subhanahu wa ta'ala mana korbe
එමෙ වකි ෆර්දක බෙල්ලි කමුග වීනමස් එනය ලිබේ වරබ්බොඩ දෙරකම ෆාෆ කුරුම කේග සබුන් එනගේ ඉස්ස ගෙල්ලිගෙන්ද ෆාෆ කුරුන් ගිනවම සබුන් එනේ කින්නිකමෙති මිහෙක්කමග වෙගෙන්ද අධි හැමේ ගොත වගුති උෆාතක බයි ෆාෆතකුන් අලගුණමෙන්න ලිබුනස්වස් හගීගේ හිංහම ජෙහුන් එනේ ලිබෙ ෆෙන්න හොන්නාන් ෆාෆ කුරුන් ගින වෙජ්ජකමග වණීනම එහෙම අබදස් නුතනවස්කම් මතීග බයි ෆාර මුදාහුර බේනු කුලිවරෙක් කුලලා මජා කොල්ලා උලලන් ලිබෙදාන් අනබ්බා ෆාර රට්ට හින්නාකි බඩති බයි ෆාෆත කුරුන් ෆද කංකමග මීහෙකු ගරගුවේ හොරදාන් එකම කුරා වගුතුග වගුති උෆද ලිබුණුකමග වීනමස් හගීගේ දිරියුණුමග වර අපාජ්වරිකම එනේ අබද්දල්වාන් හිරතු කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අංගව වහී කරවණි ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا තිමන් රස්කලාං හඳුම කුරුම ෆුරගස් දීෆි මීහාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වංකා ඒ කියනු දිරියුළු මෙද්දෙවානේ තෆ්සීරත ගෙල්මරින් ආමුගතගේ විදාලවනි වංකා ඒ කියනු දිරියුළුම කී වර බුර හුඳගු දිරියුළුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ නෙද්දෙවුමේ වර දිගෝ ආයතුගේ ෆහබාග ගියාමෙ දුහ මහෂර් කුරවේ හිඳුගස් එනේ වෙගෙන් දාගතුගේ වාහක එබ බයන් කරවවා එහෙම අලගුණමෙන් කුර මීහක ෆාෆේ කොෆියාමුන් එමීහක ලිබේ වරබොඩ ගෙල්ලුන් තකේ එබහොරේ එහෙම එකන් අලගුණමෙන්ගේ හිම්මච්ච ගෙනස් ෆාෆ් තකුන් දුර්හෙලිවාම්බන් හැම ඒගොත ෆාෆ කුරුන් එ මුජ්තමයි ගිනවෙජ්ජ කමුග වණී නමවස් ලිබේ වරබොඩ ගෙල්ලුන් තකේ අලගුණමෙන්න එබහොරේ එහෙම ඒකම ටකාවෙස් අලගුණමෙන් එක කොණාක නසේ හෙත්තරිවේ ෆාෆ නොකොන් උලේ බයක අලගුණමෙන් වෙවේතෝ බලම්මන් වර ගින ගෞමතකගේ මීහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හලා කරවි ඒකි ෆාෆතකන් අරාගන නුරක්කාතරි බොඩති ෆාෆතවග මතීග දෙමිති වමුගේ සවබ එහෙම වරගින රසූල් බේකලුන්ගේ බේකලුන්ගේ ගෞම හලාකුගෙන් දියගේ බයන් කරමෆහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා වහී කරවණි ෆකුල්ලුන් කذب الرسل فحق وعيد එම්මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆනුවි රසූල් බේකලුන් දොගු කුරියේ ඒගේ නතිජාගේ ගොතුන් ෆහක්ක වයිද් තිමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වঈද් බස්ෆුල එබෑමි හොන්න හග්වෙගෙන් දියේ ඒගේ මානෙකි නුරංගලු කංකං අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුර්බානකම අංගවා දෙවවා ෆාෆතක එබෑමි හොන් අරාගතේ ඒගේ නතිජාගේ ගොතුන් එම්මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දතිකම උඳගුලා මුසීබා කරමත් කරවිය එහෙම මේ හුරිහා කමක අලගුණම විශ්නුම ෆහු ෆාෆ කුරුමුන් දුරුහෙලි වමකී එයි අලගුණමෙන්ගේ අමිල්ල ෆාදා එට්ටක ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಬಾಜ್ಜವೆರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಉಖರವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಬಾಜ್ಜವೆರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗುನ್ಮೆಂಗೆ ಕೊರಂಚೆ ಹೇನಕಮೆ ಹಮೇಗೊತ್ತ ಅಳಗುನ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ಹಮಜೆ ಹುಮ ಅಮಾಂಕಮ ಅಳಗುನ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮೋಗ ದಿರಿಯೋಳೆ ಅಳಗುನ್ಮೆಂಗೆ ಆಯಿಲಾತೋಗೆ ಉಫಾವೆರಿಕಮ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ವಿಸ್ನಾಫೆಸ್ ಫಾಫೆಂಗ್ ಅಳಗುನ್ಮೆಂಗೆ ದುರ್ಹೆಲೆವೇತೋ ಅಬದು ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಮಾನ್ ದಮ್ಮಗ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಇಶಾರ ಕೊರಬಾಫೆ ಮಿ ಕುಫಾಫ ಕೊರಿಬೆ ಮಿಹಿಗೆ ಹಿತುಗ ನೂರು ನುವತ ಅರಿಕಂ ಕೆಂಡಿಗೆನ್ ದಾವಾ ಹಾಕೆಂಗೆತೋ ಅಲ್ವನ್ ಹದಾರಂಗ್ ಅನ್ನನಿ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹು ರಿವಾ ಕೊರಬಾಫ ಹದೀಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರಬಿಕಮ ಇನ್ನಲ್ ಮುಅ್ಮಿನ ಇದಾ ಅದ್ನಬ ذنಬನ್ ಕಾನತ್ ನುಕ್ತತುನ್ ಸೌದಾಉ ಫಿ ಕಲ್ಬಿಹಿ ಮುಅ್ಮಿನಕು ಕುಶಕ್ ಕೊಫಿಕಮ ಬನಿಮ್ ಕುಫಾಫೆ ಕೊಫಿಕಮ ಬನಿನಮ ಕಾನತ್ ನುಕ್ತತುನ್ ಸೌದಾಉ ಫಿ ಕಲ್ಬಿ ಏನಗೆ ಹಿತುಗ ಕಳಕುಲಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜೆ ಹೀಗಂದೆ ಫಇನ್ ತಾಬ ವನಜಾ ಸುಕಿರ ಕಲ್ಬುಹು فإن تاب واستغفر سقل قلبه إينا توبة وجهكم بنينما إنتو إينا كرمون كوشك توبة أدي الله حضرتهم فعافا فسبون أدي دعاء كفيكم بنينما إك خالو تيكي فيلا دي إهنا فإن زاد توبة ومغ بدلوك إينا هما إك كفافا كرم إتورا كفافا كراكم بنينما زادت هما إك كلا خالو تيكي هما إتورو وجن دي إهن غوس بوليهين කොක් කලොවකින් දනි දෙන් එ හිසාබකුන් එනගේ හිතකන් එබ්බස් යෝච නුවන හන්තවන් මුල්හින් යොත් එක්ක බන්දුව අල්ලාහ් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවන්නේ ෆදාරික රාන් الذي قال الله في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى سورة المطففين وحي كربافه එහෙන කුන්නුන එබෑමිහුගේ හිත්තවනි හියෝතකති හියෝ එච්ච නුවන්නාන කොට බන්දු කර ෆරුදා කරවිගන්නේ එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනේ ඒ ආයතක ඒ ෆරුදා කරවිගන්නේ නොත බන්දු කරවිගන්නේ ඔය බස්වලක මොරාදකි ඒ එමිහුන් ඒ කුෆාෆත කුරුමුගේ සවබුන් තෞබා වමුගේ බද කුෆාෆ කරවි අදි ඒ කුෆාෆේ තෞබා නො කුසුගේ මච්ච කුරමුන් ගොස් එමිහුන්ගේ හින් එක්ක කලුවකින් ගොස් ෆරුදා
hori wahake e ayatuga ennan waran hitamare waran hitamare Sheikh Mamun miyane awun minna mikure ufafataka duniyege etamitna min balimodukama tadmodukama gulmen e bohrito ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಇಂಗೆವಿ ಗೊತ್ತ ಇನ್ಸಾನ ನೂಳೆ ಕಮುಗಾವನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಾನು ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರವು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಏಕೇಕಿ ಗೊಯ್ತ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಸಬ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವ ಫವಲನ್ ನಬ್ಲುವನ್ನಕುಂ ಬಿಶೈ ಮಿನಲ್ ಖೌಫಿ ವಲ್ ಜೂ'i ವ ನಕ್ಸಿ ಮಿನಲ್ ಅಮ್ವಾಲಿ ವಲ್ ಅನ್ಫುಸಿ ವಸ್ ಥಮರಾತ್ ವಬಶಿರಿಸ್ ಸಾಬಿರಿನ್ එහෙම මේ කීරිත කුර්ආනුගේ ස්මෙන අංගවාෆ මේ ಬಿರುವೆರಿಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವ ವಾಹಕಯ ಹಾ ಹೂನುಕ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವಾನ ವಾಹಕಯ ಅದಿ ಮೀ ಫಾಸಾಗೆ ದತಿಕಂ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವಾನ ವಾಹಕಯ ಮಿಕಂತತ್ತಂ ಎಬೆ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫ එහෙම මේ දුනියවි ගොතුන් අරුල්මෙන්න කුරවේ ඉම්තිහාන දුනිය ගරුල්මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙදුර කුරවා ඉම්තිහාන ගොතුග ඒකන්තත් මේ ඉන්සානුගේ දිරුලුන් හුන්න ගොතුන් ඉන්සානු කන්ත හුන්න ගොතුන් මෙදුර කුරවානකම් මේ අරුල්මෙන්න එබ ඉංගේ හැම එහෙම කිරිත කුර්ආනුගේ එහෙන් ආයතක බලාරුග ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ඒ මේ එග්ගමා කඬුග මේ ಫಸಾದ ಫೆತುರಿಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ದೆನ್ ಅಂತತ ವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಗೊಯ್ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಉಳುಂ ಹುನ್ನ ಗೊತುಂ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಉಳುಂ ಹುನ್ನ ಗೊತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಎ ಬಯಗ್ಗೆ ಹಾಲತು ಬದಲು ಕೊರವ್ವ ಎಹಿಂ ಗೊತಕ ಹಾಲತು ಬದಲು ಕೊರಬ್ಬನಿ ಎಹಿಂ ವಿ ಮಿ ಎಗೊತ ಬಲ ಇರುಗ ಮಿ ಪಾಫತ ಕುರುಮತಿ ಬಯಕು ಎಗೊತುಗ ದೆಮಿತಿಬೆ ಕಮುಗ ಅವನಿ ನಮ ನೋತ ಎಕಮು ಎಗೊತುಗ ದೆಮಿತಿಬೆ ಕಮುಗ ಅವನಿ ನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಎ ಬಯಕ ತಫಾತು ಎಕಿ ಅಂತತ ಮೆದುವರಿ ಕೊರವ್ವ දැන් කොම්මෙන් මි දන්නවනි කිය මි දඬිවලුක මිසාල කරුම මිවාහක දෙක්කුම පහරුක මි බයි බේබේ ෆොලන හි ෆොලවුන් එක ශීගෙන් වේ ඒ මිහෙන් වෙජ්ජා මි කොවිඩ් නවාරේ කි මි කමා ගොලුන් හුරිකමක වේදාන බයි එවසාලගේ එගොත දන්නවා කරුණ නැතින් එන්නමස් මි දුනියේග ඉන්සානුන්ගේ උලුන් ගෝස්වේ ඒකන්තත් ඉන්සානුන්ගේ උලුමා ඉන්සානුන්ගේ මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා උරදුන් ඉතුරු වෙජ්ජ කමුගා වනි නම එකලාංග අරුමෙන්නන් එබේ බයන් කරවා එමිහුන් මි නැති කරව මෆහුග ආ බයකු එකලාංගේ බිරුවති තක්වා වරිවගෙන් තිබේ හේවමත් කුරුමති අල්ලාහ් මි කියමන්තරිකන් අදා කරා බයකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගෙන්නවානේ එහෙම වීම මි අරුමෙන් අබදුස් විස්නම් වී අරුමෙන්නකි මි සලාමෙ පඩේගා සලාමෙ ෆතිබේ බය ගොතුගා වෙගෙන් දියුන් ඒ කාමියාබ් ලිබිගෙන් වා මුමිනුන්ගේ තෙරේග හිමෙනිගෙන් දාබය ගොතුග වුමන් අරුමෙන් එම්මෙන් මසෙක්ක කුරුන් ඒ අරුමෙන්ගේ උම්මීදක වාංජේනි එහෙම වීම ෆගීරුකම තදුමඩුකම මි නාමංකන් මි බිම්මතිග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලව්වනි ඒ ඉන්සානු ඉම්තිහානු කරව මට්ටක මානේකි ඉන්සානුන කුරවේ මි කොම්මස් නුරංගලු කමෙක් කුරවුනීම ඒ දුනියවි ගොතුන් කමුගාවියස් අදි mi dini gotung misalakan mi Allah subhanahu wa ta'ala taka ada kuran jahak gotahu ga ihmalun kamuga yes min komme kamek ga yes alan gengulen jehe aslu mingandun beera bayaku gossikamuga wani nama ekankan rangalu purumattaka inzarege gotuga nuata mi ekama mi hushiyar wan ekama ambire rangalu magan awma magudekke mattaka Allah subhanahu wa ta'ala egotan eki kantata medwari kurawwa එහෙම ඒගොත අලුතකුන්න ඉම්තිහාන කුරමට්ටක මෙදොරු කුරා වරක් ගින කන්තත්තන් ඒ බොහර කුරිගස් දෙන්නේ ෆදන් කිරත කුර්ආන ආයතක සල්මෙන්නන් එකන් එබ ඉංගේ ඒ මි ෆගීරු කමා මි පිරවරි කමා මි කන්තත්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙදොරු කුරා ડોક્ટર යාස්මි අවුන් වෙන කොමස්වරක වාහක දෙක විජ්ජේ නම ගවමතන් හලාක් වෙගෙන් දිය වාහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කොෆාස් ශකින් දෙගතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කි ඒ අනියාවේ කලිනු ليس بظلام للعبيد إنما دنيا متيجة الله سبحانه وتعالى إنجي بقطع نول أميهنجي كفرة عنادا بكل وركما ميكانكم وكيسا وكبر بدن حدون نتيجن دياما فرعون فدا نمرود فدا أدي عاد ثمود فدا باغاته جميعهم يكون نتيكوري awun hitun awun mengemi umme egotan ekkon netivigen dan azaben naannane wahaken owe hadisu gasa ehmema awun men mihar mi dirtibina ibrata kattaka bay gawmuta Allah subhanahu wa ta'ala kofalawa netikurevi gota sabab bayan kolli fant Allah subhanahu wa ta'ala kiyat Qur'an go wahi koraba fa hal ataka hadithul junud junuduga wahaka ege mane ki ei firaun ge qawm mihunga wahaka
e khabarta kaleg fana hamen asfawehe fir'auna wa thamud fir'auna thamud bagaga mihunga wa kaleg fana hamen asfawehe balil ladina kafaru fi takdhib eba mihun Allah subhanahu wa ta'ala ge ayataka adi Allah subhanahu wa ta'ala emihun nan hidayah dekkamata ka fono bi rasul be kalunna eba mihun ebe kalunge wa kata doguko inkaruko hedumuge sawbun Allah subhanahu wa ta'ala eba mihun halahu kurbi komme kas fir'aun ge gatan Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam Harun alayhi salam fonuba Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kama goale bunu adi Musa ka fana ki teduweri nabiyyekan teduweri rasul be kalekkan deha koddene mu'jizatan ena dekkewunu ena yang Musa ka fan nguluba asakolo ella dima ya asakolo harufe ka badal wegenda tana adi asakolo nengewima alun ambara ihu hurigota badal wegenda tana adi Musa ka fanu ga apulu mi karwala baddawa fa neruba eruga hudukulaga huruma mi huriha kame dakkawa fa Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawanta kan wata Musa ga fana ki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum fonu bi rasul be kalekkan dehawan huriha hikitake dekkevi eme fam fir'aun challenge ko hobrani timanna gennana me sihuru veri kalek fanu sihuru haddawashe ehme timanna men demihun kore molwa mi heka mistakun tabawani mihem fir'aun de Musa ga fanu da masale nete wa an yuhshara an-nas duha mistakun duha ga wagtuga yawm az-zina mistakun zinatri waduga eid do hegga mistakun duha ga wagtuga gennashe genasa hengashe challenge kora kommekas fir'aun enage sihuru verin genasa sihuru verin gatuga bunafi tibamu na miyadu kamyab li bijja tibannage emme aris mi honge tenen tibamu baane habe miyadu Musa ka fan baliko tedu tibanna ki tedu weri miha kamuga Musa ka fan e haddawani itur fulkan engena goy hada deshe kommekas ege kurimus Musa alayhi salam e sihur werin na dannafi handan koracce tibamu hun doguna hada she sihur hada nuleshe timanna ki Allah ka hadratum badai hun nabi tedu weri rasul be karakime dogo hadafi kama banina ma tibamu halako ingadan Allah ga hadratum atwadane kofa en azaben atwadane kommekas e sihur werin meduga emihun meduga bes wa asarru najwa sidu baakate kede kuno ege terem baisi horwerin bunani timanna ka nukerena tikamuga bairwaka Allah ga hadratun atwadana kofayen azabin obedane anebe kubunani nuneke timanna me molwane timanna me medu kamyab hodana me ya kommekas esi horwerin emihum bes emihum gengulo asayin illi mahama ekkal gotan yasa harufa ka badalwegen dia ehinduga Musa alayhi salam ga hippoluga birweri kamang ofedigen dia enas Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam wahi kurabe la takhaf birful nugannash alqi asak kadek fan ga asakolo ella wala bash Musa ka fan ga asakolo ella wala bima e asakolo hama ekkala harufa ka badalwegen gos ekkala sihurweringe eldis mi asakolo ofedunu harufata e huriha harufata ke kala e hisabu ingije Musa alayhi salam mi tedweri rasul be kareka komme kas Musa alayhi salam ga waha ka mi hun dogu kurum ga sabun emi hun baliwegen di natija ka begen di sihurwerin baliwedi kan emi hun amille qabulu ko Allah ga hadratan imam emi hun tawba we sajide tiriwi hindu ka fir'aun me burani timanna ga izne neti tiba mi hun imam bi ehem tiba mi hun timanna waruga da azab dena me ehn wa emi hun burani lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad tiba Quran hukume timanna menna detere Qurash innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya tibaya timanna menna detere kama korewen mi dunya matige timanna inna amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna timanna me mitibi timanna men haddawa genguluba ilahu ga hadratun timanna menna hame faalugen ba hakitan ame etakicc imam gen rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin haddawa genguluba ilahi alamenna ketterikan iturko debba alamenna ki muslimun kamga wa haluga miduniya bakiben da be kamga lavasha komme kas akhiru ka natija ka bi Allah subhanahu wa ta'ala muslimun nasr de bi adi fir'aun gharaq kurabi muslimun de kolan ena muslimun marang ahinduga Allah subhanahu wa ta'ala muslimun naja kuraba fir'aun gharaq kurabi ehme ma fahuwa gutu fir'aun ulun imam bam begam bes ehna mas ena kan fursatan noribu komme kas e fir'aun Musa ka faanu gawmuga fir'aun halaku indego ame ko ta tamuda ada mi huriha emmembes emi hunga gata fono bunu rasul be kalonga wahaka dogu korunga sabun emmembes sama halaku gendi ad hagul mi medu mi genei
كفافتكم سلامي بما بيغتون جنا بروجرام راد كريفيا هم كم دوها كويس مفاد بروجرام كان أول من بدل كل أميدو وكيلا أقول هم مفهوم تجار سامي هار مجيه فاوا مصيبات أول من سلامي بمتكا صحي دائرة أنجوا قطن هم هوري هار يتمس كنت كرم النسيت الوسيل كرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.